Sorkar TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kita khot Jong Kakasi Students Union Delhi Unit Balam khamat dekat Presiden Kasamla Marbiang Khongwir. Kelalit cajantan mentar bani shimban talang. Barban ajing kershan yaki samla ki bapelong yaki jing yaki hanong ba Delhi. Ban persya yaki jing laitu ki jingkeli ke eksamen NEET UG dangshan. Hau kuro belapha asilap thai khubor kinongelam keseng. Kilai itu bagi ai ka jing kershan ka bapura yaka kokro Janata Party. Bat usonam wancok ubala sya tangan hanong ba Delhi lajan shibanai. Nak mentaka dauba bakalawai jing samla puli jongkari. Students, I would like to say that this situation is really distressing. Education should be a fundamental right of every child, of every citizen of India, and that is not the case right now. And I hope that the government will not turn back on the students and will do something for them. Nagaliang jongka case you ngawan hande begini kena banja Christian ni ka protest kabaladon berpaksa ni ka protest mentah jongki ni kena samla pulie baladon kumba shibnai They kum kaseng hi ko wei na noram jong kaseng kadi banya dai ka pule puthi balban pen kiu ki khana samla kum ta ngas ngau ka long ka ba kong san bat ka badan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest balbangin krishan kini khana khnam bakan wai alami ka jing pha ka pule ka puthi na benta ka ri barok wei mengikum ba KSU mong ya wan lang bani slok tilang mat kum ki mat ka cockroach Janata Party bat I ba so namang chok mo ibala sa sangan ha pangni ha Delhi kumba la jan shibnai na marjungi ki students ni kuntang ya wan lang ning ya museum itali ki but ni amno ka government kan Sorkar kan sakap moi ki jing dawa jungi ba katno ka Lehkai ki kani ka Jingpule jungi mo Haba ka Pisa ka job ya ka Jingstad mo kani ya pan. We are here standing in solidarity with the student protesters at Janpat today. In a democracy, it is a fundamental right to protest peacefully. So today we are here not just to disagree, but also to save democracy because it is our right to speak, to listen and to be heard. We also condemn the Delhi police brutality on the students here in Jangpat yesterday. पेपर लीक नहीं चलेगा पेपर लीक नहीं चलेगा नीट में तो नहीं चलेगा नेट में भी नहीं चलेगा CUET में नहीं चलेगा पुलिस कांस्टेबल में नहीं चलेगा पेपर लीक नहीं चलेगा प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा तुमको देना होगा वरना रोज धरना होगा तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है ये होना ही चाहिए लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या आप लोग यहाँ रुकेंगे क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए जोर से बोलिए आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता होगा एजुकेशन में इस देश के अपनी जान इनमें से कोई नहीं हम कैसे भूल जाए. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in.
bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.